Yangi kikot matrosis. Yangi kikot chinkis. Sorry. Kelam itu yangi kumta. Ide kinong India. Ka Kasi Film ka balay kerteng ka kafe lani dukan sya ka ba ansapen ino shen habiju cinema bat Anjali Kalaria cinema kani ka film ka dei hagaktin Hindi bat ladap ya ka lani lapen kelai ka hagaktin Kasi bat Tamil kandai ru kasin ka panengkong ha ka jela ka ba anpen I ya ka film nabar ka ba ladap hagaktin Kasi lani lapen kala hagaktin Kasi ya kani ka film laring dor kampun hakeleng ki jaka kasor Shillong, Delhi, bat Chennai. Kumkalat kaban penkiu susu ya kasap kisamla Kasi jungi. Ha kane ka film ka bah 90% na kinongi simanda kidai kisamla Kasi bat kumjoro kato kaningot kisamla Kasi kalayoro banyak trai rangkat ha ka technical department baper ha ka production bat post production. Lapan mi bat penbit penbiang ya kane ka film da ka audio tech Shillong. Ha kecing trailang bat kamun digital Chennai. Kelam kinong bay pisa, kakam kaye kan pulong. Makihi ki palok jongpi, Andre hateng ki kalalong kinong shun la syai. Panggil dah pa ASEAN ko notice sapi, tamay kelam pa yok ano ka cipentem na kalian jongpi. Kapisa ati shim ban silpat umkwa. Agar tengjong COVID ben bid na kayo. Bunsin yihap ban ino ya kajingim shimet na benta ki rongpong pertai. Mi nang ne. Ke mi tama mi. Uniru ulahap ban le ya kata. Henry Patno.